kuba pregnant ne then inkinga ziqala kuphi umntwana yena washonaphi njoba sebethu umlahle toilet ngome kuri April then tama hi May June niyasusa angari na n'wana ko bangati ntsena so uye walahla kuphi ke lokho bukukhulelwa ebinteka phezelana iphutsa butsa nchela bini na chela dumping awumlahlanga etoilet awa toilet ndizole mekuchela toilet chela toilet n'wana nga yangigangi chela toilet and kushona proof na restaurant bana rona phephe lokutengwa laya ifumerini pretty maswit un'wana isusini ichela toilet ita tlelina munti ita draina toilet wena noma yena mina ni vona ni bleed loko ni bleed na wena no more pregnant now ani nga swi tivi ku ni pregnant ni bleedako pregnant makho kuphelelepi pregnant amina min drain we a view sibedlela iti 5 sukura paid day masebe wawe ubulabulini ungarini wena mina xi nga ta vula xona ni ani u ri phela yo byili restaurant un'wana u ngivonini ani aba drain toilet n'wana a huma lon'wana a huma va ta ni khoma ku ri ina sisira 2 months aba drain toilet lon'wana a huma va ta ni khoma ni makwala ndanjiki so mina into engiyifunayo kwamanje ngifuna ukuthi kahle bangithi bathinga imbuzi bathinga inkukhu bangifunela umuntu lo ozenzani ozowasha umuzi lo muzi lo umuzi wabazali asumuzi wami